Igo tetigiri magega asogo chengera umujego iga umashujaa uyo bako korekana kurawa no mu county commissioner uyo irari bagariaye umugavana bwe county ya Nyamira. Mu county commissioner nigabaga kumuinyora Charles Subano buno munyangongo anene asobo bui wechimbero ao nigabaga kubwatoka egekuro gochiase obwe abaenki bamarwa tancheri na otebonde bwensora chikonyorekana nigarabega kuimukerwa egetambukiro kebwenerete okwana somujego ibo nigo umuchumbo West Mugrango Stephen Mogaka abaga kugania ogo chamo kwa barai ase county ya Nyamira na boigo gotwara maskani nenchire yemo yogo ikirania amagendero murike itkorwa ase county ya Nyamira Job Manki no roboti uraso wikirano Ekero ensengima ya chengera litukuli nene lyabanyangongo Mashujaa Day abamenyi be county Nyamira mbatigiri maega ase bachengera asegetikie sukuru yoboroso ya Nyamira. Omoyega orauno mo county commissioner Onesmus Chata, omobunge West Mugrango Stephen Mogaka, omokonyu mo county commissioner Florence Obunga, nabarai bande, omoyega oyunigo chaka sabarai nabamenyi be county Nyamira, kogo kiwana matera. As omo county commissioner asomali uko lyomorai bwense Dr. William Ruto nagochengera abanyangongo ime county Nyamira oyo mobo omominyoki Charles Subano. Na siku ya leo pia najulishwa kwamba kati yetu pia tuko na shujaa ambaye kijana yeye lazima tumtambue, anaitwa Charles Subano. Nasikia yeye ni mkimbiaji shupavu kabisa, amekimbia United Kingdom, umetukimbia Canada. Makofi kabisa. Amekimbia na Brazil. Nasaba boroki wakora amachemwa amanene y'omwaka oyo ase obwegenwa nakorwa ekuro entindi kuchiasi abali bakonia ebinywego bitanjeri bunamba chikoirerwa egechambokeryo egechindi. Tupambane nayo na machifu wote wameamrishwa, lazima tufanye kazi. Tuhakikishe kwamba tumetoa pombe katika sehemu yetu. Let us ensure that our areas remain free from Tangara na ile pombe ile ambayo haitakikani. Na ukipatikana tutakukanyanga vizuri sana. Mimi sina huruma na mtu ambaye anatengeneza pombe. Na hata kuwa rafiki yangu, you never be my friend. Omubungo West Mugrango Stephen Mogaka nasaba baraibare ase county Nyamira anene mono ababunge gosika chimbebe chiabo na gotiga goswana na chibunge chinde korende koligereria ase ogokora amagenderero. Mimi I will lead by example, sitaingilia maneno yanayotendeka katika county government. And I'm asking my fellow MPs to direct their mouths at getting the budget for the national government, wapelekee watu kwao vile mimi Stephen Mogaka ninafanya. Omwaziri otenenerete obokoleri bwa public service management George Morara oyosoma oroboti rumo governor nasaba okubwaterana ase abaraina abamenyi be county Nyamira. I challenge all of us to be good citizens and do our best in our different engagements to build our county and our country. May our actions, like that of our freedom fighters, lay the foundation of a better country. Asegati abamenyi bali barwanererete obosibole n'abanyangongo basaba kuinyorwa na serikali. Na kwa sababu hiyo watu wa Nyanza kila county tumeandika mashujaa wake. Hata Nyamira tumeandika mashujaa wake. Na tutaleta kwako commissioner majina yao na tutapeleka kwa serikali kuu. Ili ule mpango ukikamilika, Britain wakilipa mashujaa na sisi Nyamira tuwe miongoni wa wale ambao tutalipwa. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi.